بص، عشان تصب البيبسي بسرعة لازم تنزل ايدك كده عشان تقلل تفاعل الصودا. ايه ده؟ توفيق. يا ابني بكلمك. I look inside myself and see my heart is black. No colors anymore, I want them to turn black. بص، عشان تصب البيبسي بسرعة لازم تنزل ايدك كده عشان تقلل تفاعل الصودا. وايه اللي انت بتعمله ده؟ انا مش فاهم انت متصربع على ايه. مش هتفهم مهما شرحت، مش هتفهم. انا نفسي مش فاهم. انا كل ما اقف قدام الميكرويف ببقى عايز اخلص الحاجه